Jadi senjata-senjata yang dipakai waktu perjuangan dulu sebatas silat kampung dan tirik lada. Lagi palaku siya tumatua siya nek ringki na iya to sila dolo pataso. Ya te itu apa na pelana ite? Mapala na nilong na ako kutama tinday kaya tayo ko ni. Taruh na tengki alam titi maaparon na yung mo na tawin nila kay na la. Pagkinagluan ni nenek mo masa iya tiran no pinong mapailan yung pataso ito mga pastor. Oy monsenyor ya paupata oy taibang kita malah dia ada ite apa ini te kapal ko tuh tato. Ya to dia darang ko do buka pirang bongi patasoy. Ya. Mo. Mata-mata ri. Namang ketua pengoran tiamba, pemira to kakang pengoran tiamba. Di perang pemalik laku pemilik atau pengem. Oh ya teh di sana saya dulu lapo siang. Oh, kung tahu. Tabe lapo keluarga besar jong may rumah sakit umum Palopo. Bisa ita dilele mo lapo VIP.
Ada di carro por kada kira. Seroki. Nah, sana rin. Bondi Ricky. Bondi Ricky. Yo. Pertama kini. Apa dah kira lagi om dia tak ada. Ya. Ano kay lako pa? Namin boko yan. Oh, di sana para nasa Musa. Oh, pada kita mapuro Musa. Ya. Ya, mantan eterio. Ya, eterio talu gerakan na. Dan bisa ngawin suci eterio. Dan tu geran suci eterio. Oh. Ya misalnya geran gani. Ya, mana kita tak kurang kena mimpi dulu kan belajar tu. Ya, ini murid dari Tanah Lapang. Tiri po kayo na lang tiri. Ah, sama pola tahu. Ya, ya. Ya, ya, ya. Alvira masuk. Alvira masuk. Oh, nadulangan nyala. Ya tu demi biasa ke makarena, pernah di Bandang. Ya, pendekar silat dari Kopinho. Oh, potong Musa. Oh. Ya, teh. Woi, bisa apa? Woi. Oh. Kepada betul yo. Nah. Mantap tu toh. Mantap kan temo manggil nanti masih yang tamu. Ya, sebagai cucu. Woi, oh, bukan ada tamer pole. Manggil landran tetangga Ya. Woi. Oh. Dengan itu lah bangunan itu bohong lah. Makan tolempan. Tadi itu. Dan nanti tolempan dan tu ahli dalam tambah. Yang tu ahli. Oh, pikir mah. Wah, Wah, kiri ketang. Oi, nak. Oi, turun. Oi. Nggak merasa. So natin na pamilya ko kayo na. Takot na kayo ng pamilya. Oh, bibirang pa. Oh, tama. Oh. Agi mo kita to ni pataso. Puro ta sa ba?
Tambo kita ramai pembelai. Yang pernah berdomisili di lapangan Gembira, lama barong kini itu pimpinan na siya Bapak Lai di Jakarta, Bapak Bella, siya Pengudoni, siya Nek Putri, yang merasa pernah di lapangan Gembira. Ikutang kutorin kami. Ami alas siya menurun di langit. So sakit. Nangata na di langit. Oke. Bantu ke satu bosku. Milan Dior kepada. Hiromiakan apa? Tonna di kombong, tonna di papore tampa. Tonna di papore tampa. Ya, bantuan tolong kah? Bantu Pak Kante, oi terus. Dongalo modolo yang taboyo modal tamak pasina kau modal kau.
tun natin pak kalian na, tun natin pak kalian na. Wata mo tu ano na tongan, makara na tongan bating. Dami pa salasalan ni Tuondo na. Mara na tun na linuna, tun natin pak kalian na, tun natin pak kalian na. Ya to panas-panas na lang ako, may patama. Ya, sa mga pamarong lang lo. Ya. masak masalombe, tento masak masalombe. Ya, anak lapangan